Ari sulasi majid eta ngabogaan tilu warna. Warna kadua eta ngabogaan 5 bab. Bab kahiji in fa'ala yan fa'ilu maujuna in kasaro yan kasiru. Ciri nama eta bae tilu huruf asalna ditamahan hamzah jeung nun sameme papiil. Ari binana sulasi majid warna kadua bab kahiji eta ungkul bina mutawa'ah. Ari ngaran bina mutawa'ah nyaeta tapak hasil bina muta'adi tasrifanana. In fa'ala yan fa'ilu in fi'alan fahuwa munfa'ilun wa dzaka munfa'alun bihi in fa'ilatan fa'il munfa'alun maujuna in kasaro yan kasiru in kisaron fahuwa munkasirun wa dzaka munkasarun bihi in kasirlatan kasir munkasarun.